بن علي المهضار والحبيب صالح بن أبي بكر المهضار وزوجة فاطمة بنت عبد الله الكاب والحبيب أحمد بن عمر بن شهاب ثم إلى رزاد الرحمن ثانية زليخة بنت جمال الدين وهم باب خديجة بنت صالح المهضار والحبيب علي بن عمر بن شهاب والحبيب الشيخ بن عمر بن شهاب وهم باب زينب بنت عمر بن شهاب وهم باب شفاء بنت عمر بن شهاب والحبيب أنيس بن عبد الله الكاب والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب والبابة بريدة بنت عبد الرحمن بن شهاب والحبيب محمد حلمي بن عبد الرحمن بن شهاب والحبيب محمد بن علوي الحبسي والحبيب عبد المطلب بن أبي بكر الكاب والحبيب فيصل بن علي الحبسي والحكمة بنت عبد الرحمن الجفري ثم إلى صاحب الله حول الحبيب محمد بن حمد شهاب ووصول مبروين بأن الله توشهم برحمة الفرس كنم جنب برحمته بأن الله صلح أمورنا والمسلمين يحول أحوالنا جل المسلمين سنحال بناسب رفعنا البلاء والوباء والغلاء ونور بزلازل الفتن ما ظهر منها البطن وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ارضى عن الصحابة يا ربي ارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من سد الورى وزكت أناصره الشريفة مهتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على الفلك سيادة سددا صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا هو الرحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمد كائت عشى الأرواح وعند سمائه وتقلد الأسماء درا نددا يا رب أتر بالصلاة ضريعه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا صلى الله عليه قال جل لكتبت من نوره كوني بقدرنا الحبيب محمدا صلى الله عليه وهو الحبيب المجتبى كداما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا صلى الله عليه وعليه بالأزال النبوة أفررت ولنا به المولى العظم أسعدا صلى الله عليه وارجع دمل هذا النور إذ خرت ملائكة ملحمين سجدا صلى الله عليه وسائر الأسلاب منه منقل حتى استغر بوادي يديه وأبدا وهما له من السفاه وصوله وعلوا به شرفا عسيلا أمجدا ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء ذا بحديث وأيدا صلى الله عليه قد آمن حقا به فاستوجب كل النجاة وبالنجان تخلدا صلى الله عليه فهو يقينا ناجيا ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا صلى الله عليه وكذا جميع أصوله مأواهم نار النعيم كما وراه المن اهتدى يا ربي عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه سلام ذاتك اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد بن ذبيح من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد مقتدى أعني ابن عبد مناف من ينتهي لقصي بن كلابهم مجلي الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نصب ابن غالب العدا ذلك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد ابن مضر مفرد العصر من بالنضارة والجمال تفردا هذا وهو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق فرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في سلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وهو ابن نزارهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام منتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى
وإليه قد كان مشفع ينتهي ويكذب النسب مهما عدد، وهو الذي فرض علينا حفظه وكذا كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بعقد نظامه وحول مفاخر الوجود تقلدا. يا رب عطر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد عز في هذا الزمان موافقون يعينك في مجد وينهاك عن سفل. إذا قلت خيرا قال لبيك مسرعا، وإن قلت شرا قال أقليك أو تقلي. فما عيش من يمسي ويصبح فاقدا أخا ثقة مأمون في الجد والهزل. يؤازره في كل أمر يرومه ويحفظه في المال والنفس والأهل. مظاهرة الإخوان أمر مقرر عليه يدور الشأن، فاستوصي بالخل. أما إن هذا الدهر قد ضل أهله همومهم في لذة الفرج والأكل، وفي جمع مال خوف فقر فأصبحوا وقد لبسوا قمصا من الجبن والبخل. وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل. لقد رفضوا الدنيا الغرورا وما سعوا لها، والذي يأتي يبادر بالبذل. فقيرهم حر وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل. لباسهم التقوى وسيماهم الحياء، وقصدهم الرحمن في القول والفعل. مقالهم
صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل خضوع لمولاهم مثول لوجهه قنوت له سبحانه جل عن مثلي فقدنا جميع الخير لما ترحلوا ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السويرحة الغفل نخبط لا ندري الطريق إلى النجاة وبالجور نمحو سنة البر والعدل فآه عليهم ليت داهية الفناء بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع في الخد يشهد بالثكل وأحمل نفسي ما استطعت على اقتفاء سبيلهم حتى أوسدا في الرمل عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل حياتهم خير لهم ومماتهم فطوبى لهم فازوا وسادوا على الكل إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل وغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل وغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل وصل على الهاج البشير شفيعنا نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه. ربي أنت بالصلاة كريهه واجب عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا لما أن أراد إلهنا يظهر سر الموصول الأسعداء إهدى صامنة رضاهم من له ولها به أما الهنا وتعبدا. حملت بحور بهاره شريف وما شكت ثقالنا ولا وهنا بها طول المدى. وهو جيف الرحمن قد هدفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا مشرقي قد نلت المنى وحملت خير المرسلين العمجدا. وبليلة الحمل المعظم فتحت جنة فردوس وطاب موردا. والملك والملائكة فيها اضطراء والعنس وفا وسرور تجددا. وبها قد أما خزب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا. وتباشرت بشرق والغرب وجوه وبها صافا طير المسورة الغردا. وهيل الشرك أصباحت أصنامها منكوسة وهو نها لن يجحدا. وبها من فتح لك بود ذا العام ذاك من فتوحات به لن تعهدا. وجميع أحبار روت أخباره وزاها بها وجه الزمان توردا. وتقول الحان ظهور بدر السعد من أفق العلا نرى الحبيب ونشعدا. في عام كل نساء كرامة للمصطفى حمل الذكور رشدا. ولكم به ضرد عجائب جمة عنها لك ضاق النضاق تعددا. يا ربي عنتر بالصلاة ضريحه واعدم عليه السلام ذاتك سرمدا. ثم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون عبى النبي الأجودا. وبطيبة قد كان ذلك مضعة أخواله من أرض شام مسعدا صلى الله عليه. وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا صلى الله عليه. وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولد تمام الحمل 9 أشهر هانت ولادة من أتانا مرشدا. وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحضور مجددا. وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمه في التلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى. وأتى من الفردوس هور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا. فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوهدى. البدر علينا من ثنيات الوداع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الشكر علينا ما دعا لله داع. علينا من ثنيات الوداع. وجب شكر علينا ودعا
كل جانب فلنا البشرى بسعد جانا من خير واهب قال آل بدر علينا من ثاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب نروح علينا من ثاني وجب الشكر علينا هدى لله دار سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى فحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك يا أهل المثاني فهزار اليمن غران واستضاضعوا بجمال فقبل حسن تبرك يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعدين مستمرين ليس ينفع
مع الفخر المعبد اذكر الصلاة على النبي المشافع في من أنا بالفراج الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بك إنا بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا رسول الله جينا لذيان رقاصي بينا الله نار تجيب منك شفاعة عند رب العالمين نهج سبيلي كي به نسعد ونور شام ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مجعل طب علينا يا دوام علينا عمنا وانظر إلينا ورحمنا وانظر إلينا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله يا الله لظنوبي بدخل جنة إلهي يا الله الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
مستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد صل عليه وسلم اللهم صل وسلم اذكر صلاة على النبي Ma'asyiral habaib wal hadirin, ini ada 5 anak tasmiyah, tapi ada satu yang belum terdaftar. Siapa ini? Yang ada Ali Zainal Abidin bin Ahmad Ridha Al-Kaf. Yang mana? Syarifah Fatimah Radiyah binti Helmi Ba'bud. Muzna Dania binti Hasan Syahab. Syarifah Aisyah binti Alwi bin Abdullah bin Isa Al-Kaf. Yang satu lagi siapa nih? Siapa? Abdullah Salim bin Ahmad Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada 5 anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tuda'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, semuanya dengan nama yang bagus. Pertama, As-Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin bin Ahmad Ridha Al-Kaf. Kemudian yang kedua, Syarifah Fatimah Radiyah binti Helmi Ba'bud. Kemudian yang ketiga, Syarifah Muzna Dania binti Hasan bin Syahab. Yang kemudian Syarifah Aisyah binti Alwi bin Isa bin Muhammad Al-Kaf. Dan yang selanjutnya yaitu Sayyid Abdullah Salim bin Ahmad Al-Kaf. Semoga anak-anak yang diberikan nama tadi akan menjadi anak yang saleh dan saleha, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam muslimin, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi gurratain li Sayyidil Kaunain wa asyrafis saqalain Jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyah من صالحا وإلى حمد النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. حق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Bismillah, bismillah. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nur min nurillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah salatan wa salaman daiman ila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang menjelang siang ini ada akad nikah dua orang. Yang pertama Sayyid Hasan Abdurrahman bin Idrus bin Hasan Al-Kab dengan Syarifah Salwa Mutasyakirah binti Ahmad Nazir Al-Barakbah. Kemudian Sayyid Osman bin Ali bin Muhammad Bahusin dengan Syarifah Zahra binti Fuad bin Muhammad Syihab. Adapun sebagai saksi Ustaz Abdurrahman bin Hasan bin Al-Habsyi dan Ustaz Syaugi bin Abdullah Al-Kaf. Adapun khutbatun nikah saya minta Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab. نوينا مثل ما نوى أسلافنا الصالحين عند تزويج أولادهم وبناتهم أن الله يبارك لهما من هذا الزواج ويسحب لهما اللطف والصحة والعافية ويرزق لهما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقرته المرحوم من عذابه وسجوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكحوا تكثروا فإني مباين بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واقع إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله العظيم 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 من كل ذنب عظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah astaghfirullah astaghfirullah أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
Sayyid Hasan Abdurrahman bin Idrus bin Hasan Al-Kaf uzawijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan ya Sayyid Hasan Abdurrahman bin Idrus bin Hasan Al-Kaf zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka ibnati الشريفة سلوى متشاكرة باركبة بمهر 500,000 rupiah نقدا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور بارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا زيد عثمان بن علي بن محمد بن حسين زوجتك أزوجتك على أمر الله به من إمساكين بمعروفين أو تسريحين بإحسان يا سيد عثمان بن علي بن محمد بن حسين زوجتك وأنكحتك مخطوبتك ابنتي الشريفة زهراء بن شهاب بن مهر خاتم من الذهب هذا نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمنزل المذكور. آمين آمين. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير وجعل في قدومكما قدوم الخيرات والبركات والمسرات وأخرج منكما الكثير الطيب ويسحب لكما اللطف والصحة والعافية ويرزق لكما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منكما الذرية الصالحة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ilahuna kataban ma marumnahu min nazmin min maulidihi zahamu tarfarida. Wa nas'alullah nas'alillah maulal muqaddasati wal nakul ya man ilaihil muntaha wa mubtada. وندعو يا روث العباد بجاهه كن في الخطوط لنا معينا منجدا وعلى عوائدك اللسان فيجرنا فالكل أذهب بالجميل معودا وبنعمل يا كريم فاجد لنا فلا وكن بجودي منك المجددا وامن بصرف النفس عن شهواتها وكفكادا بهواه تقيدا
ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل من جاءنا وتعمدا وامدن بعافيتي لمرضنا وجد بلطف من بالمكارم عودا بولاية الإيمان هل قلوبنا ولا بأنوار المعارف أرشدا وإلى سواك فلا تكلنا واسكنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس ما طه وزلنا خيره واخذل لمن قد رمى سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين واحفظ لها جمعا بي وفي الفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرع الحنيف موحدا ودينا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذر ودا ونفوز من خير الورى بشفاعة وتحوز من جنة عدن مقعدا لعبدك الوعزام الفقير محمد منشه في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة واكزه سرا عن سواك مجردا ولوالدي اغفر غدا ذرية وامنهم الستر الجميل معودا وشيوخه أخبة ولقائه ولشيبهم وسوي إليه ممجدا وللمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وهبت وهب لنا حسن الختام فلست تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى سبيل للبرية قد هدى وفيك الصديق والفاروق بننا مقاما خالدا مخلدا ولأصحاب ما هب الصبا فمليت الحسن الرتيب الأمددا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. سر الفاتحة. Sebentar, ada lagi majelis. ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله. Ma'asyiral hadirin yang di luar, dalam acara ini insya Allah jangan ada yang merokok untuk jangan sampai menghilangkan keberkatan daripada acara ini. Al-Fatihah wa qira'at Yasin wa tahlil wa tasbih wa astaghfar wa shalla ala nabi la hadir habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti ما إلى رؤى آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين وكل آل منهم والصحابة أجمعين عباد الله الصالحين من العلماء والأولياء الصالحين ثم لسيد الإمام محجر الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلي بن عبيد الله بن علي القاسم محمد صاحب المربار صلى الله عليه وسلم قدام محمد بن علي بآله وصولهم وعم الفقيه بن علي بن محمد صاحب المربار ثم إلى الإمام علي الغيور بن علي ثم إلى الحبيب محمد مولى الدبيله وما إلى المقدم سني إمام الأشراف الحبيب عبد الرحمن السقاب وأولاده وأسباب وأحفاده ثم إلى المقدم هذا الحارة الحبيب أحمد بن جعفر السقاب والحبيب حسين بن زين عيديد والحبيب عمر بن أبي بكر المشهور والحبيب أبو بكر بن محمد السقاب كرسي والحبيب محمد بن حسين بعبد لوان ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد السقاب ثم إلى الحبيب حسين بن علي المخضار والحبيب صالح بن أبي بكر المخضار
وزوجته فاطمة بنت عبد الله الكاب والحبيب أحمد بن عمر بن شهاب ثم إلى زوجته مسعى زليها بنت جمال الدين ثم إلى الهبابة خديجة بنت صالح المخضار والحبيب علوي والشيخ أولاد الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب ثم إلى الهبابة زينة وشفاء بنتين الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب وإلى الحبيب عانس بن عبد الله الكاب والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب والهبابة بريدة بنت عبد الرحمن شهاب ثم إلى محمد هلمي بن عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى الحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد المطلب بن أبي بكر الكاب وشزير فيصل بن علي الحبسي والدينا والديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أما أجاركم الله. الفاتحة وياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن من ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنذر من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا هي وعلينا ما شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده،
Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 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 Ya Allah, ya Allah. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ مجتمعنا ها هنا بسببه صاحب الحال الآمر بالله الأستاذ الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة برحمة والدينا والدكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة. آثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مجيده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى تترضى من عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله بحمده وما قلنا من قوله يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثوابا إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المهاجر الرحمن بن عيسى وابنه عبيد الله واسمه والأستاذ الأعظم سيد البقاء المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي واسمه إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى أرواح جميع الذين ما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدم من هذه المنطقة وهذه الجزيرة وهذه البلاد وهذا البيت من البعلوي من العلماء والأولياء والصالحين خصوص منهم الحبيب أحمد بن جعفر السقاف والحبيب حسين بن زين العيدي والحبيب عمر بن أبو بكر المشهور ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ثم إلى الحبيب محمد بن حسين بعبود ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد السقاف ثم إلى الحبيب حسين بن علي المهضار ثم إلى الحبيب صالح بن أبي بكر المهضار وزوجته فاطمة بنت عبد الله الكاف والحبيب أحمد بن عمر بن شهاب وزوجته مسايو زليخة بنت جمال الدين ثم إلى الهبابة خديجة بنت صالح المهضار ثم إلى الحبيب علي بن عمر بن شهاب ثم إلى الحبيب شيخ بن عمر بن شهاب ثم إلى الهبابة زينب بنت عمر بن شهاب ثم إلى الهبابة الشفاء بنت عمر بن شهاب ثم إلى الحبيب أنيس بن عبد الله الكاف ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب ثم إلى الحبيب هبابة بريدة بنت عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى الحبيب محمد حلمي بن عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى الحبيب محمد بن علوي الحبشي ثم إلى الحبيب عبد المطلب بن أبي بكر الكاف ثم إلى روح الحبيب فيصل بن علي الحبشي ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب علي بن سالم المجاهد ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن المجاهد ثم إلى الحبيب حسين بن محسن بعبود ثم إلى الحبيب محمد بن محسن السقاف أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنات برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببه المرحوم برحمة القيوم الحبيب العربي الله الداعي إلى الله قطب الرضا الحبيب عمر بن أحمد بن عمر بن شهاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وإذكا له من النار وشدا له من النار وإجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم الفحات في الدين الآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم سبحانك الله تحياتهم يا سلام والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikri nabiyhi wa awliyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ashrafil bariyat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil anjumiz zahirat. Amma ba'du, ma'asyiral habaibil kurama wal masyayikhil uzama wal asatidatul fudala wal ulama'il a'izza wal hadirin rahimakumullah. Fadilatul muhtaramin habaibil kiram alladhina yahduruna ma'ana bimunasabati dzikra hauliyah As-Sayyidul Habib Al-Ustadz Umar bin Ahmad bin Umar bin Shahab. Wala siyama nakhussu bidzikri murabbina al-kiram As-Sayyidul Habib Al-Ustadz Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab. Wa Sayyidul Habib Al-Ustadz Muhsin bin Abdullah Al-Habshi. Wa Sayyidul Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid. Wa kafatil habaib wa syiban wal asatidah alladhina la yumkinuna min dzikri asma'ihim wahidan min ghairi ayang kusa dzalika min kamali ihtiramina wa tauqirina wa ta'zimina. Fajazahumullahu ahsanal jazaa ala hudurihim wa ihtimamihim. Matta'anallahu bituli hayatihim syarifah wa hafidhahumullahu wa ra'ahum amin wa amaddallahu umrahum bisihha wa afiyah amin amin ya rabbal alamin. Wal an nahnu nakumu bismil usrati sahibil haul Ad-da'i ilallah Sayyidul Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Shahab. Nurahibu bikum ajmala tarhib wa naqulu ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa natasharrafu bikudubikum wa ahlan wa sahlan biman zadal makan nuran wa surura fahallaltum ahla wa nazaltum sahla. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli. Sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Maka atas izin dan karunia Allah, Allah pertemukan kita di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah hadirkan kita di tempat ini dalam rangka peringatan haul yang ke-29 daripada Sayyidul Habib Al-Ustadz Umar bin Ahmad bin Shahab. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini dalam peringatan haul ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bahagia dan beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya sebagai Raisul Barnamij ingin menyampaikan bahwasanya acara demi acara telah kita lalui dan telah kita lewati, yang dimana dimulai semenjak tadi malam dengan pembacaan khatmul Quran yang dikhususkan untuk sahibul haul, kemudian dilanjutkan di waktu sobah, di waktu pagi dengan pembacaan salawat burdatul madihi lil imamil busiri,
Kemudian dilanjutkan fi sa'atit tasi'ah di jam 9 dengan qiraah kutubus salaf, dan dilanjutkan dan disempurnakan peringatan haul ini dengan pembacaan sejarah dan riwayat manusia sempurna al-insanul kamil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelahnya sama-sama barusan kita saksikan telah berlangsung prosesi tasmiyah wa akdun nikah, dan dilanjutkan pembacaan yasin dan tahlil. Maka mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah, kita doakan agar anak-anak yang ditasmiyah Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan yang melangsungkan akad pernikahan di tempat ini dan semua pernikahan kita Allah jadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Wakhtisaran lil waqt, untuk menyingkat waktu, marilah kita ke acara berikutnya, yaitu pembacaan manaqib daripada sahibul hal Sayyidul Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Syahab, yang kali ini insyaallah akan disampaikan oleh salah satu cucu beliau, yaitu As-Sayyid Zaki bin Husain bin Yahya. Fa alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Sallu ala Muhammad. Awalan nukri'ukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin bi anwaril yaqin wa khassahum bi khasa'isil qurbi unwana lil muttaqina wa rafa'a darajati man sya'a min ibadihil muflihin من العلماء الآمنين الوارثين إرث سيد المرسلين. اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Tidak puja syukur, segala puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangi hati orang-orang yang telah memiliki ma'rifah dan cahaya keyakinannya, memberikan kepada mereka keistimewaan kedekatan sebagai tanda ketakwaan. Bahkan Allah mengangkat dengan keinginannya serta setinggi-tinggi derajatnya akan para hamba yang telah beruntung, yaitu para alim ulama yang telah beramal dan telah mewarisi peninggalan penghulu yang telah didahulukan dan dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya Al-Fakir sedikit untuk membacakan riwayat daripada sahibul maqnaqib ad-da'i ila Allah sahibul haul ad-da'i ila Allah al-habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Beliau memiliki nasab, yaitu Sayyid Umar bin Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad Syahab al-muntasibina bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak kita ragukan nasab dan garis keturunan yang telah dianugerahkan oleh Allah ke atas beliau daripada silsilah yang telah dimiliki daripada keturunan Bani Asy-Syahab. Habib Umar memiliki silsilah yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Syahab adalah sosok luar biasa daripada yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ketakwaan dan ketinggian leluhur adabnya akan di hadapan para guru-guru beliau. Dan itu beliau memiliki ibunda yang bernama Mas Ayu Zulaikha binti Mas Agus Jamaluddin. Beliau memiliki seorang istri, yaitu Syarifah Khadijah bintu Sa'ad bin Abu Bakar al-Muhdar, dan beliau memiliki anak-anaknya. Di antara anak-anaknya beliau yaitu bernama Zainah, Salwa wa Syifa, dan beliau juga memiliki yang namanya dua putra daripada Abu Bakar, daripada Alwi dan Syekh. Beliau telah dibesarkan dan dengan didikan daripada didikan begitu luar biasa daripada didikan kedua ibu bapaknya. Sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan yang begitu mulia dan pendidikan yang penuh akhlak.
Al-Habib Umar juga sejak kecil sudah mengikuti jejak langkah ayahnya, baik dalam pergaulan ataupun perdagangan. Karena itulah ia kemudian mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Akas keteguhannya, ia juga menyaksikan banyak kejadian di sekitar ayahnya dengan cara yang baik dan mudah. Beliau disertai dengan ilmu dan hikmah dan siasat strategi dalam mempelajari ilmu yang digalihnya, yang ia pelajari daripada guru-gurunya, sehingga beliau memiliki sebuah kefahaman dan sebuah pepatah. Seharusnya bagi seorang alim atau dai harus memiliki ilmu seperti ilmunya para ulama, dan hikmah seperti hikmahnya para hukama, dan strategi dalam perjuangan dakwahnya seperti strategi para al-muluk, yaitu Sayyidul Mursalin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Habib Umar berusia 12 tahun atau kurang lebihnya pada tahun 1937, ia belajar di sekolah syariah di 13 Ulu Palembang. Selama 2 tahun di bawah asuhan Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Masyhur, masih terngiang dalam ingatan kita kepada mana sang guru berkata dalam puisinya, Umar Al-Masyhur yad'u lillati awfa zamana an yuhibbal ilma yamnul masakin al-yatama ayuhat tilmidhu ahla la takhaf anta malama tafaddal wa tasharraf talqa bardan wa salama. Sayyid Umar Al-Masyhur selaku guru ad-da'i ila Allah Al-Habib Umar bin Ahmad Syahab pernah menyatakan dalam sebuah syairnya, Umar Al-Masyhur mengajak sesiapa saja yang ada untuk cinta ilmu dan membantu orang-orang para masakin dan juga membantu para anak-anak yatim. Wahai muridku Umar, jangan engkau kosongkan masamu, pasti engkau akan mulia dan mendapatkan keselamatan. Kemudian pada tahun 1940, ad-da'i ila Allah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar Syahab pindah ke Madrasah Al-Ihsan. Pada saat itu di sekolah ini beliau mengajar, beliau bersama Al-Habib Hamidun Nagib, bersama Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar, ayah daripada Al-Ustaz Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Dan pada tahun 1943 Al-Habib Umar juga belajar di Madrasah Al-Muallimin di Tanjung Priuk, Muara Enim kepada Hadratus Syekh Malian Jaman. Kemudian pada tahun 1952 beliau mulai mengajar di Madrasah Matlaul Anwar di Jalan Selat Gaspar, Teluk Betung, Lampung. Dan juga pada tahun 1954 di Madrasah Al-Kafiyah. Al-Habib Umar juga adalah orang yang memiliki banyak informasi dan pengalaman. Diceritakan bahwa orang-orang yang datang bertamu dan belajar kepada beliau tidak merasa sudah menghabiskan waktu selama 2 jam karena mendengarkan cerita dan keterangan yang disampaikan oleh beliau. Beliau juga menganjurkan kepada kita semua, baik yang hadir ataupun terdahulu ketika mana beliau menimba ilmu kepadanya, untuk selalu belajar dan beramal seperti diucapkan dalam sebuah syair, berjumpa dengan manusia itu tidak memberikan faedah sedikit pun kecuali akan kedua masalah, qila au qala, baik atau katanya ataupun menurutnya. Maka sedikitkan berjumpa dengan manusia yang tidak membawa faedah keuntungan bagi kita di alam dunia maupun di alam akhirat, terkecuali untuk menimba ilmu dan memperbaiki akhlak. Di antara guru-guru beliau, ayahnya yaitu ad-da'i ila Allah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar Syahab memiliki ayahnya sendiri sebagai sosok figur yang mendidik beliau, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Syahab, serta paman beliau yang bernama Al-Habib Ali bin Umar bin Syahab, dan juga Habib Umar bin Abu Bakar bin Alwi Al-Masyhur, Habib Muhammad bin Hussein bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Uthman Al-Madhij, Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein Al-Madhij, Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein bin Umar bin Syahab, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habshi, Al-Habib Muhammad bin Taha Al-Habshi, Kiai Haji Malian Jaman, dan juga Ustaz Cik Nung bin Abdullah. Dan di antara daripada guru-guru beliau yang memiliki besandaran sanad ijazah khasah yang beliau dapati daripada guru-guru beliau, yaitu ijazah khasah daripada Sayyidil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi,
Kuitang, Al-Habib Ali bin Hussein Alatas Bungur, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta, Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Alwi bin Syahab daripada kota Bangil, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari kota bin Syekh Abu Bakar dari kota Palembang, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir daripada Malang, Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin Palembang. Kegigihan dalam berdakwahnya beliau tidak dikhawatir, tidak diragukan akan ketakwaan yang begitu luasnya, dan kegigihannya dalam berdakwah sangatlah besar. Kegigihannya ini dapat diungkapkan seperti sebuah pepatah, himmatur rijal tahdumul jibal. Kegigihan seorang lelaki mampu menghancurkan yang namanya sebuah gunung. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab juga dikenal masyarakat kota Palembang ini sebagai seorang lelaki yang alim, yang sabar, yang juga tawadu. Beliau, ketawaduannya dan kerendahan hatinya beliau, di antara sifat tawadunya adalah ketika mana ia datang menghadiri sebuah majlis, maka ia akan duduk di suatu tempat yang ia dapati. Karena terlambatnya beliau menghadiri majlis tersebut, ia tidak memaksakan dirinya untuk duduk di depan seperti yang dilakukan oleh para salafun as-salih yang tidak mengharapkan ketenaran ataupun kemasyhuran. Hal ini pernah diungkapkan oleh Ad-Da'i ilallah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad bahwasanya para pendahulu kita yang selalu mengenal Allah, setiap kali mereka bertambah makrifahnya kepada Allah, zadathum tawadu'an, akan bertambah pula lah ketawaduannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang pada masa kini sudah dikuasai dengan keinginan untuk dikenal dan diangkat derajatnya, ibarat asap yang tidak naik meninggi menjulang kecuali dirinya sendiri, sedangkan yang berat akan selalu ada di bumi dan yang ringan akan selalu terangkat menjulang. Seperti dalam hal puisi ini, tawadhu'lah seperti mana bintang yang menerangi siapa saja yang memandangnya, walaupun ia ada di dalam genangan air yang rendah. Jangan jadi seperti asap yang meninggi sendiri pada angkasa udara yang jauh. Pada tahun 1970 yang mana sampai akhir hayatnya, Al-Habib Umar selalu rajin mengisi majlis-majlis taklim di kota Palembang, seperti mana di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, Masjid Jami Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf, Masjid Jauharul Iman, Masjid Al-Islah, dan juga beberapa musalla yang tidak bisa disebutkan secara rinci. Pada tahun 1976, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar Syahab juga telah masuk ke daerah Mentok dan membangun sebuah madrasah yang bernama Madrasah Al-Fitrah dan menjadi pengajar di sana dan pengasas akan madrasah tersebut. Al-Habib Umar memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Alwi dan Syekh, dan memiliki 5 anak perempuan, Zainah, Syifa, Salwa, Talhah wa Suraya. Wafatnya beliau, Allah menghendaki beliau meninggal di kota suci Makkah pada tanggal 20 Dzulhijjah 1417 atau bertepatan dengan tanggal 28 April 1997. Sekalipun beliau tidak memiliki bekal dan persiapan untuk beribadah haji, tetapi ketentuan Allah berkata lain. Pada tahun 1417 Hijriah, sebelum ia pergi haji bersama rombongan jamaah dari Solo, ia sempat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Riyadh Solo bersama dengan sahabat-sahabat beliaunya, wabil akhas wan wabil khusus bersama Sayyidil Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Lalu kemudian beliau berangkat ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah hajinya dan serta umrahnya. Tetapi namun perjalanan ibadah ini tetaplah menjadi sebuah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah daripada akhir hayatnya. Beliau radhiyallahu ta'ala an
beliau setelah menyelesaikan semua runtunan ibadah haji dan umrahnya, ia menunjukkan sebuah bukti sebagaimana beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah yang dikaruniakan oleh Allah sebagai tanda bukti sang kekasihnya. Dalam hadis diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki hambanya akan kebaikan maka Allah akan membuatnya berguna. Lalu sahabat bertanya, bagaimana cara Allah membuat seorang hamba tersebut menjadi berguna? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jalan menuntunnya untuk melakukan perbuatan yang soleh dan berbakti pada agama dan nabinya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan daripada banyak sekian hadisnya yang telah diterapkan dalam hayat sepanjang hidupnya ad-da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Umar bin Syahab. Sungguh benarlah daripada segala ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bermohon kepada Allah dengan keagungan, beliau menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa mendapatkan semua daripada segala hasil maksud dan tujuan yang dicita-citakannya, menyampaikan segala permohonan dan membukakan bagi kita pintu untuk mencapai kedekatan akan hadratullah dan juga kepada Sayyidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjadikan beliau untuk sebagai contoh kepada kita yang berada di kota Palembang yang berdekatan ini, sebagai contoh untuk mentauladani akhlak daripada beliau dan senantiasa mengikuti beliau daripada akan pemimpin yang telah dekat kepadanya sehingga Allah dan Rasulnya ridha kepada kita semua. Wa ja'alanallahu ayyakum jami'an wa nas'alullaha ta'ala ayyakum wa iyyakum jami'an khalisatan liwajhihil karim. Ya Allah, perkenankanlah kami yang menghadiri di tempat ini menjadi orang-orang yang kau ridai untuk menggapai ridha dan kasih sayangmu dan rahmat kasih sayangmu, serta kau jadikan kami orang yang mampu membaktikan diri kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membaktikan diri kami terhadap seluruh guru-guru kami. Wa aqul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tadi pembacaan managib daripada sahibul hal Sayyidul Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, yang mana mudah-mudahan insyaAllah menjadi manfaat dan menjadi nasihat untuk perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ma'asyiral hadirin, selanjutnya acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang insyaAllah kita akan mintakan kali ini kepada Fadilatul Habib Sayyid Ahmad Rafiq bin Luqman Al-Kaf Gatmir. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qalba mahlan fadam'u syauqi qad ghalaba wan naru fil qalbi min faqdil hubbi lahaba. Kuntu dha'ifa wa fid dunya bila sanadin hatta atanil habibul badru muqtariba. Anil habibi Umar Syahab sayyidana man kana lirruhi babal unsi wat taraba. Indaka sadri ra'idul bishra fi wajihi fayarhalul hammu wal azan wal quraba. Falamma madha sirta amshi fil hayati asa kana ruhi ba'dal faqdi qad dhahaba. Lakin Rabbi atana min manaihi bil Habib Umar Abdul Aziz muhtasiba.
najli syahabil ladzi fil fadli ma barihat anwaruhu tamla'ul arwahi wal qalba. Ya sayyidi, khudh biyadi abdin bihi faqrun yarjul quruba wa an yahdha bikum adaba wa rafiq al-kab yarju an yadilla ala darbil mahabbati la yabghi biha talaba. Tilmidhukum Muhammad rafiq adaba yarju du'aukum fis sirri wan nawaba. Fallahu thumma rasulullahi maulana thumma al-masyayikh anwaruhu liman talaba. Faghfir ilahi amin lana wajma' ahibbatina fil huldi haitsu ridha wan nuru qad wajaba. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, bismillah, masyaallah, la ilaha illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillahilladzi kasyafa al-karaba wa ghafara dzanaba wa satara al-aiba wa akrama man taba wa anaba. Nahmaduhu hamdan yurithul qurba wa narju minhu al-'afwa wat talaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil arabi wa ala alihi wa sahbihi ahlil adabi. Salatan tudhibut ta'abi wa takshiful qiraba mahabbatir rihu wa hathalas sahabu. Wa nas'alullah yaj'alana fi awfar as-sabab wa a'zamal wahab bihudurina fi hawli awliya waliyil arif billah al-habib Umar bin Ahmad Syahab. Amin. Amma ba'du, haykum bitahiyatul Islam, tahiyatu ahli jinan, fatahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para asatiz semuanya yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Al-Habib Umar Abdul Aziz mata'anallah bihayati, amin. Juga Al-Ustaz Syauqi Al-Kab, Al-Habib Muhsin Al-Habsyi, juga para asatidz yang lain yang walaupun tidak disebutkan namanya tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada mereka semuanya. Dan juga Al-Ahmad Al-Habsyi, juga Al-Habib Abu Bakar Maula Ad-Dawileh, dan para habaib lainnya. Dan ma'asyiral hadirin semuanya yang hadir di sini semuanya, semoga kita duduk di sini mendapatkan keberkahan. Amin. Mendapatkan limpahan rahmat Allah. Amin. Dan kita doakan semuanya guru-guru kita yang kita sebutkan tadi yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan semoga yang hadir di sini juga tanpa terkecuali seorang pun juga duduk mendapatkan maghfirah Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada keluarga Sahibul Haul semuanya tanpa terkecuali semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam inayah Allah, dalam riayah Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Dan kita iringkan ucapan syukur kita dengan tak lupa mengucapkan salawat beserta salam kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya sebagaimana disebutkan di dalam mukaddimah Dalailul Khairat qaul daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma min majlisin shalla ala Muhammadin illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablughu anana sama fataqulul malaika hadza majlisun yusalla ala Muhammad. Di mana di satu majlis dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan diangkatkan daripada tempat tersebut wanginya sampai ke langit. Para malaikat pun mengenalinya. Disebutkan oleh para malaikat, inilah majlis yang dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin Al-Fakir cuma punya waktu 30 menit. Tadi juga anak sudah dibesiki. Ini nak pakai bahasa Palembang apa bahasa Jepang? Bahasa Jepang. Lajulah dewe anak itu. Kalau Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man awliya Allah qala alladzina idza ru'u dzukirallah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasannya ketahui dan sesungguhnya para wali-walinya Allah itulah khaufun, tidak ada ketakutan ke atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ditanya oleh para sahabat, man auliya Allah, siapa itu para waliullah? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, alladzina idza ru'u dzukirullah, orang-orang yang bila dilihat maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang lain disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan mengingat mereka bisa mengingatku dan mengingatku akan teringat kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di dalam kitab Is'adur Rafiq, syarah daripada Sulamut Taufiq fi Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang syarah ini dikarangi oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Babusir. Memang dikatakan di situ para waliullah mempunyai syafaatul aulia, yang mana bila kita menghadiri, membuat di haulnya, membuat turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu warḍahu. Juga dikatakan oleh Imam Al-Yafarani di dalam kitab beliau As-Saffa, bahwa bila mana kita mengadakan haulnya para waliullah, oleh siapa? Al-Imam Al-Yafrani dalam kitab apa? Kitabus Saffa. Bila kita mengadakan haulnya para waliullah, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada haul tersebut menjadi awan yang kemudian menjadi hujan. Kemudian hujan ini turun di negerinya orang kafir. Bila mana air hujan tersebut diminum oleh orang kafir yang berada di negeri tersebut, maka dengan seizin Allah membuat orang yang bersangkutan bisa masuk Islam. Cuma berkat haulnya aja. Kitabnya Kitabus Saffa, yang ngomong siapa? Al-Imam Al-Yafrani. Jadi berbicara mengenai Sayyidul Habib Umar bin Ahmad Syahab, ini mau diceritakan apa enggak? Nah, diceritakan apa tidak? Karena takutnya kayak kata antum kapik betakoan ayib itu. Nah, diceritakan apa tidak? Waktu cuma 15 menit lagi. Kaget yang nak balik, nak makan, nak berdagang, nak ke toko, gibut pula. Cukuplah sudah. Apa terus tidak? Ini tergantung antum, beb. Ana ini cuma undangan be di sini. Ana di bed ini sudah sebelum ana kenal dengan Habibana Umar. Ini. Sebelum kenal dengan Habibana Umar, ana sudah tinggal di rumah ini. Tidur di rumah ini. Sama cucu beliau anaknya Ami Husin Ayi. Sama anak beliau Ami Syekh Habib Syekh Allah yarham. Tidur di rumah ini berbulan. Duduk ngumpul dengan Habib Umar. Usak jangan mikir. Berbulan, ana sudah tahu, cuman ana tidak tahu siapa Habib Umar. Sampai satu ketika, ini cerita benar, Beb ya. Ini saksinya yang ceramah. Laga apa yang ceramah? Sampai akhirnya, anak kesusahan, abana sakit, umi anak sakit, anak-anak yang paling tua. Ami anak yang hadir di sini tahu cerita anak. Dak kati tempat bersender, dak kati yang tempat nolongi. Sampai akhirnya anak membaca salawat kepada Rasulullah, tawajuh kepada Rasulullah, salat hajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah siapa yang pacak nunjuk ke jalan sama anak. Itu terjadi 35 tahun lewat. Siapa yang pacak nunjuk ke anak ya Allah, siapa yang pacak nolongi anak ya Allah. Dado ini bukan cerita kelamat anak, bukan pengalaman. Siapa beda antara antum baca ngalaminya, bukan anak be, asal galak. Cuman kalau udah galak kan buyan namanya. Nah itu terjadi sama anak. Anak baca salawat sampai akhirnya satu malam, anak bermimpi kepada Rasulullah. Dengan catatan, anak sudah kenal dengan Habib Umar waktu itu. Sudah kenal. Nah sampai akhirnya bermimpi ketemu Rasulullah.
Kata anak, siapa ya Rasulullah? Ada ndak waliullah? Ada ndak wong tajir? Siapa yang bisa nolong anak? Nunjukkan anak, ngajarkan anak, jalan hidup anak. Maka di dalam mimpi itu Rasulullah SAW nunjukkan sikap wong dalam mimpi itu munawar, bersinar. Siapa nih Rasulullah? Dekat. Habib Umar. Anak tiap hari ketemu Habib ini. Pakai nanya dalam mimpi kan ngotai pula, benar tak? Kalau kita nanya benar nih anak Habib. Walhasil sampai situ. Karena mimpinya itu, besoknya anak datangnya Habib Umar bin Ahmad Syihab. Lain ceritanya sudah. Sebelum mana ngomong, sebelum mana bercerita, Habib Umar sudah ngomong dewek. Sudah ngomong ke mimpi anak itu. Jadi kalau ditanya 10 menit lagi jangan. Kalau apa belum mantul. Terus ke dak? Terus ke nia. Jadi belajar anak sama Habib Umar. Belajar apa? Ya Allah, ma'asyiral ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ana lahir di sini di Palembang. Ana besar di sini di Palembang. Ana tahu rego tanah Palembang. Ana tahu rijalnya Palembang. Ana tahu habaibnya Palembang. Ana tahu sehnya mereka radhiyallahu anhu. Benar. Panjang cerita ke. Di sini ana tidak ngaku-ngaku wong alim. Ana tidak ngaku-ngaku wali. Tidak. Ana tidak itu kakek kalau ngomong macam itu. Tangani kakek. Tidak. Cuma anak nyerita ke apa yang anak alami, apa yang anak saksikan di tempat guru anak. Allah jadi saksi omongan anak kakek. 29 tahun hall, ini yang pertama kali anak tegak di sini. 29 tahun, tahu antum. Mana panitia itu nih? Belajar anak sama Habib Umar, belajar apa? Belajar suluk apa? Thariqah Salaf Ba'alawi. Antum baca kakek kitab, tanya sama Ustaz, apa itu kitab Al-Kibritul Ahmar? Apa yang dimaksud dengan magomat? Apa yang dimaksud dengan ahwal? Ada magomat, ada ahwal. Tidak ngerti, baca dulu kitabnya Al-Kibritul Ahmar. Karangan siapa? Al-Imam Al-Qutbul Mala Al-Habib Abdullah Al-Aidarus. Suluk wa taraqi fil magomat wal ahwal wal manzilanya. Habib Umar yang ngajari anak. Habib Umar sama siapa? Ngembek sama siapa? Sama Habib Alwi bin Ahmad Bahsin gurunya. Koping anak denger dewek mak mano perjuangan Habib Umar dengan Mak Limnang. Yang cikitu Habib Umar bin Ahmad Syihab, mak mano naik perahu kecil. Dicantolkan talinya di kapal besar itu. Kalau terbalik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakwah wong dulu. Dakwanya Habib Umar sama Habib Mak Limnang. Nyantolkan tali di kapal, beb, Masya Allah. Perahu kecil. Yang cikitu Habib Umar di kepingana yang dengerin. Sekarang naik apa? Kalau zaman anak masih naik becak dulu, masih lemak dikit. Sekarang naik apa? Hah? Helikopter. Motor, mobil. Hah? Bentol. Itu cerita Habib Umar. Kalau nak cerita ke panjang lagi. Ya Rasulullah salamun alaik Rabbi fanfa'na bi barakatim wa amit. Ya Allah, angkat tangan beb. Kalau beb kabul jadi sogi antum. Jadi belajar. Waktu masuk tuh banyak soib-soib anak di sini. Kalau ada sebut ke banyak Habib-habibnya yang di belakang. Yolah kalau soib-soib anak itu. Ada yang dojong Habib Fahmi Baharun. Ini yang rombongan terbangan Habib Abdurrahman. Banyak saksinya. Duduk. Sampai satu ketika. Itulah ini cerita. Ada call dari waliullah tuh ngomong katanya. La ya'riful wali illal wali. Ada hadis au kama qol au fil paham fil makna auliya'i tahta kibabi la ya'rifuhum ahadun siwa'i
Itu tahrij hadis di kitab Zuhurul Haqaiq. Ada mengatakan ghairi. Kalau di dalam kitab Zuhurul Haqaiq la ya'rifuhum adun siwai. Auliyai tatakibabi la ya'rifuhum adun siwai. Dalam sifat yang lain la ya'rifuhum adun ghairi. Wali-waliku itu di dalam kubahku. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali aku. Wali pun tidak bakal tahu dengan wali yang lain kecuali Allah yang tahu. Ini cerita apa? Nah, ceritanya satu ketika anak berangkat ke Jakarta. Yang ngalami anak dewek banyak. Anak ini cuma tukang cerita. Caknya ngapik tidak banyak. Anak yakin di antara murid-murid Habib Umar yang lain banyak ngalami. Nakalnya ini. Sampai di mana tadi? Nak berangkat ke Jakarta. Jadi pesan Habib Umar itu, waktu itu, ente kalau nak ke Jakarta, gawakan foto anak. Anak tidak pernah diizinkan ke Jakarta. Tidak pernah diizinkan oleh Habib Umar keluar dari Palembang, tidak pernah. Itulah yang pertama kali. Disuruh berangkat, gawak foto anak. Kemana Habib? Ustaz? Ke Habib Abdurrahman Bukit Duri. Habib Abdurrahman Asgab. Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgab, Sayyidul Walid. Belum pergi haji, antum tahu ceritanya waktu pergi haji itu. Ini belum pergi haji. Belum, anak yang suruh ngambil. Anak ada bertanya, ngapo disuruh ngawak foto, ngapo apa? Ngomong apa? Yang penting ente gawak foto anak, ketemu Habib Abdurrahman, ente juga sama Habib Abdurrahman. Ini foto guru anak, ente ngomong ke Habib Umar bin Ahmad Jab. Anak dari Cempaka Putih waktu itu. Masih naik mikrolet kalau di Jakarta. Jurusan Pasar Melayu. Nah, waktu itu. Kampung Melayu, stop di situ kalau salah. Habis itu kemana lagi? Lalu lupa. Jakarta bela buba, Palembang bela buba. Yang mana Pasar Kuto lagi tidak kecikan lagi anak. Anak ke Bukit Duri, ngadep Habib Abdurrahman. Ngadep Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgab, menunjukkan foto Ustadz sama Habib Abdurrahman. Ente dari mana? Anak dari Palembang Habib. Siapa? Iman Ismak. Anak Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Gab. Ada apa? Kalau ngomong ada apa, bohong. Habib Jakarta. Ada apa? Enggak, anak ini disuruh sana. Siapa Ustaz? Habib Umar bin Ahmad Jahab. Nah. Terus, anak disuruh bawa foto baik. Nunjuk sama antum. Nah, foto. Waktu di tangan Habib Abdurrahman itulah ngomong. Anak belum pernah ketemu sama guru anak. Guru inti belum pernah. Nah, kata Ustaz, sohiban antum. Sohib Ustaz. Iya betul. Sohiban, tapi macam mana tidak pernah ketemu. Itu kuping anak ini. Kalau tidak percaya tanyalah sama kuping anak. Kuping anak yang dengar. Jadi kata Habib Abdurrahman, anak baru ketemu ruhnya aja. Di alamul arwah. Kalau jasad tidak pernah ketemu. Itu anak dengar yang kuping anak. Subhanallah. Tengok foto Abdurrahman, muda ya foto guru inti, muda syaihat. Belagaklah guru anak kata anak. Tapi muda, waktu itu berapa umur Habib itu? 70 tahun masih, belum 60. Itu anak dengar langsung. Masya Allah. Kalau nak dicerita karena waktu 10 menit, tak cukup lagi gitu. Ada beberapa hal juga anak alami dengan Ainu Tarib. Anak pernah ngenjuk nama walad anak itu nama Umar. Nama anak Ustaz atau Ainu Tarib. Dan anak tidak ada ngomong, Umar itu nama Ustaz tidak. Kata Ainu Tarib, yakfi bas. Isma Syekhab. Tahu Ainu Tarib. Yakfi bas. Sampai Ainu Tarib. Jadi kata kita kalau kita belajar tuh ya, duduk sama guru kita, muka kitab itu namanya mulazamah. Namanya mulazamah, dapat ijazah namanya talaki. Kalau berkawan dengan wong soleh itu kita namanya suhbah. Jadi kalau ditanya perasaan Ustaz Umar tidak pernah muka kitab, benar. Anak muka kitab pertama kitab itu Sirus Salikin, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu 4 pasal, setiap pasal 10 juz. Termasuk daripada habaib kita lama dulu. Cuma tidak tahu kemana kitab itu, bukan anak yang ngembek ini.
Bukan anak yang ngembek, tangan nih anak ada pernah ngembek kitab Palembang nih. Yang tamat daripada rubat angkatan dulu, angkatan zaman. Zamannya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Sahibul Bughya. Tahu antum yang dari Darmus tahu, mana tidak tahu dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Habib kita Palembang nih. Begogoan, maksudnya yang gogo Al-Kab, yang gogo yang mana-mana yang dari Tarim kan banyak. Masing-masing. Kalau nak hatam belajar, itu mugabala dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, nulis kitab Ihya Ulumuddin selama 3 tahun. Selama berapa? 3 tahun. Di mana? Di Masjid Syekh Ali As-Sakran. Ana tidak pernah ke Hadramut, Bib, tidak pernah. Ana ni Indonesia ni lah. Baru ke Habib Umar, ana sudah ke Aceh sudah. Merauke be ana males. Kalau Kalimantan sampai Pucuk, Kalimantan sudah kelar. Pengen ke Jepang. Amin. Pengen Tajik. Amin. Aku gitu. Jadi kitab itu ada di kita. Disebut oleh Habib Alwi di dalam Majmu' Kalam. Kitab yang ngomong itu. Kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis tangan selama 3 tahun. Mugabala dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Sahibul Bughya. Ada sebagian sudah jadi bobo. Ada sebagian nganyut di Sungai Musi. Tapi ada sama anak diinjuk ke wakat. Nah dibuang nambah. Itu mungkin termasuk kitab Ihya 40 juzuk mujalladat. Habib kita susah-susah nulis 3 tahun mugabala di depan Habib Abdurrahman bin Muhammad Masyhur. Mungkin sekarang ini sudah jadi bobo karena kita bahlul tak tahu. Ada ribut sama Habib Jawa. Ini Habib Palembang, Bib. Habib Palembang bukan? Ay takutnya ngomong aja. Habib Palembang, Habib Jawa ini. Asli ini campur dikit baik. Jadi hilang kitab tuh, tak kati lagi. Itu di Pekalongan Habib Salim bin Jidan punya koleksi itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Wa illa fi Palembang ini. Sekarang anak nanya kemana udah kati, nanya situ udah kati. Mungkin udah nganyut kali Sungai Musi. 40 kitab disebut oleh Habib Alwi di Golbu Tarim di dalam Majmu' Kalam. Keutamaan kitab itu. Kagak anak ngomong ke di sini apa omongannya kayak antum katoi gilo lagi, baik-baik anak sudah tobat nih. Waktu anak belajar sama Habib Umar banyak yang ngatain anak gilo, magum, sesat, dukun, tukang tarekat. Dai belagak macam ini kata ke dukun. Anak sampai sekarang dia tidak boleh jadi dukun tuh, awas kau. Sampai mimpi sama Habib Umar. Habib kita Palembang yang tua-tua dulu, wahimnya sama kita bukan main, cuman kita udah tahu. Tidak tahu kalau dibuka ke Masya Allah. Rasanya kepengen didoakan masuk surga kalau pacak sugi kalau kamu. Habib Palembang. Jangan kamu kalau dah tahu kasihnya, rohimnya hati dia wong radhiyallahu anhum. Ana yang ngalami. Ana tahu nih itu. Kalau dah tahu ya salah dewek ngampun dah ngalami. Ana dewean dikit waktu itu peminatnya. Sekarang kan ngetren Ngerti tidak ngetren? Wong kan sudah ngetren. Kalau dulu belum musim. Belum musim. Sekarang lah kami. Nah, jadi anak ngejuk tahu hatinya habaib kita itu sama kita. Hatalah. Oh itu dulu sudah meninggal idam. Tak tahu ini antum tak tahu. Kakek anu muka ke di sini. Kayak kata antum anak magum. Tidak tahu soalnya. Nah, termasuklah cerita Arba'in Maulid nih tadi. 5 menit lagi. Ya Rasul. Kaget dulu. Kita kan maco ya Rasulullah salamun alaik. Antum di sinilah anak ini jauh be. Angkatlah tangan dikit. Paling tidak mudah-mudahan hujan. Tidak. Yang bujangan cepat zuap. Yang buntu cepat dapat duit. Yang sakit baik kalau. Yang angkat tangan tapi. Yang tidak ngangkat tangan lewat be malaikat. Ya Rasulullah salam. Ya Rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bimwadina al-husna bi'u'im wa amitna fi
ini, amin. Terakhir yang diomong ini peninggalannya Habib Umar itu dewek, yaitu Maulid Arba'in. Lalamu nak anak sampai ke Habib ni ngapo nak ngaku-ngaku ida, anak ida ngaku-ngaku. Anak sudah muat di Aceh, sudah nak buat di Medan, sudah nak buat di Sumatera Barat, anak sudah buat di Malaysia, anak sudah buat di Jawa, anak muatnya sudah nasional. Maulid Arba'in dari perlu anak ngaku di Palembang. Sombong, tidak beneran aja itu. Jadi anak yang sampai itu apa dia? Kaifiah pertamanya Maulid Arba'in. Anak cuma nyampe ke baik. Kalau nak ditunaikan fadl, tidak ditunaikan buyan. Jadi kami itu dulu muat Maulid 40 malam, anak yang dapat isyarah itu anak. Siapa ngomong kaget, dia ngomong ke itu. Isyarah min hadrati sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Yang membenarkan yang pertama kali siapa? Min rijal tarim. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Syahab. Itu gara-gara pertamanya akhirnya anak ini tibat dengan Ainul Tarim. Jadi yang pertama itu mana caranya? Panjang kalau cerita ke ini anak dikit bel. 2 menit lagi, mana panitia minta waktu. Boleh tak? Jadi waktu itu muat Maulid Arba'in. Kalau anak nyingok sekarang macam Maulid kelar habis sih. Dulu tidak macam itu beb. Kaifiahnya. Habis macam Maulid, baca kitabnya, baca selawat 100 kali. Tergantung milih. Kitab Az-Zahrul Basim Lil Habib Uthman bin Yahya atau Kitab Syifa, 3 kitab cuma. Kalau berat gino, Kitab Zahrul Basim Arab Melayu bin Yahya. Agak tinggi sedikit yaitu Wirdul Aulia. Nama kitabnya Kitab Syifa. Pengarangnya siapa? Al-Imamul Qadiyat. Itu Wirdul Aulia, selain Dalail, selain Burda, Kitab Syifa. Al-Imam Al-Qadiyat. Ketiga, kalau tidak, Kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibul Ladunia Asyik Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Habib Umar ini ada sanadnya. Dari Habib Umar ke Habib Ali bin Ahmad Basin, ke Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, ke mu'alif kitab Asyik Yusuf bin Ismail An-Nabhani Qaddasallahu sirrahu. Habis maco kitab, maco selawat 100 kali, ditutup dengan doa. Doanya doa khatam selawat Dalailul Khairat. Tahu dah antum? Banyak kitab Dalailul Khairat. Yang ujungnya Allahumma syarah bisalati alaihi sudurana wa yasri biha umurana wa fari biha humumana waqdi biha dunana wa asli ahwalana ila akhir doa. Itu yang pertama kali, dan kaifiyah yang pertama kali yang muat asbab Palembang jadi baca ini kalau antum nak tahu. Kalau dulu zaman jahiliyah dulu, anak belajar maki sewet katoi wong gilo. Apalagi nak maki gamis, 3 kali anak maki sewet nyebang 15 sulu. Terkejut anak nyampe dari musik. 5 menit ya salat. Ujiannya dulu nak sejam, nunggu ketek 15 menit, nyebrang 15 menit, sampai ke sini 15 menit, setengah jam. Sekarang 15 menit lah nyampe depan rumah. Nah, jadi maco selawat 100 kali, insya Allah kalau dibuat macam itu, gobul seluruhnya hajat, kesedihan, kesusahan kita hilang seluruhnya. Kalau didawamkan selama 40 hari, kalau ternyata itu hajat di dalam qadim sirnya Allah Subhanahu wa taala memang belum kata apa, memang tidak bukan apa, tercatatnya belum tentu tidak digobul ke, maka insya Allah yang dikatakan oleh Rasulullah, ya la yaruddul qadari illa du'a, terjadilah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak ingat ke meseni kalau Maulid 40 kage. Baca kitabnya ya. Kalau baca Maulid beda dapat barokahnya tuh. Cuman kurang. Baca kitabnya, baca selawatnya, baca doanya sama dengan kayo. Galak kayo dah? Galak sogi dah? Yang belakang buntu kalau jangan. Ya Rasulullah, jadi karena anak sudah ditunggui, Rasul sudah sampai di sini be dulu kita, ya. Dan dalam kesempatan ini anak-anak neges ke sama antum, mungkin anak datang lagi atau tidak, sampai umur atau tidak. Anak-anak nyampi ke be sama antum, kalau ada yang ngasuh macam mana sama anak, aduh masuk dulu pernah ngatoi anak, mungkin kan mungkin, mana tahu. Anak nganggap dak kati dosanya kalau sudah sama anak. Allah saksi anak. Dak kati. Anak maaf ke kalau, anak ridho kalau sama antum. Tapi anak juga
minta ikhlas ya sama antum, minta ridho. Kalau lama udah ketemu cak kapik nih sombong nih, mungkin gak ilah berubah. Nanya sama anak kenal lah, mana kenal orang 30 tahun dari nyingok. Mana tahu anak. Jadi anak minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuna wa tabarakana min ba'di wal alin matudan wala mahruma. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bil liqa khairil anami wa blighal mautara anna min salatin wa salami. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang bisa Al-Bagir sampaikan. Al-Bagir minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Bila ada salah-salah dalam penyampaian yang dulu-dulu mungkin ada salah, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Mudah-mudahan selepas ini kita seluruhnya dapat barokahnya, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf seluruhnya. Walallahu yanfa'u bil mutakallima wasami. Fa yadkhulani fi syafaati hadzal nabiyyi syafi wa yatarawahani bi ruhi dzalika na'im. Wabillahi taufiq wal unim. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk penceramah terakhir sekaligus kalimatus syukur mewakili keluarga besar Sohibul Hal Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, kita mintakan kepada Fadilatul Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Fa'alihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Sallu ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. فيا رب حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء yang kami hormati, para habaib, para ulama, masyayikhuna wa abauna wa a'mamuna, wa bil khusus Sayyidi Al-Habib Al-Ustad Umar Abdul Aziz Ibn Syahab, wal Habib Ali Ibn Hamid, wal Habib Al-Ustad Syauqi, wal Habib Muhsin, dan juga para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan antum-antum semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Hadirin dan hadirat, para tetamu-tetamu dan para pecinta-pecinta Sahibul Hal, Habibul Barakah, Al-Ustad Al-Alim Al-Mutawadhi' Al-Wara' Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Mudah-mudahan kita semuanya yang datang di tempat ini mendapatkan keberkahannya beliau dan mendapatkan insyaAllah sir daripada sirnya beliau. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb,
sif lana min 'abdak man tuhibbu hatta nuhibbuh wa man tabghadhuhu hatta nabghadhuh. Ya Allah, berikanlah kami sifat tanda-tanda siapa dari hamba-Mu yang Engkau senangi supaya kami ini senang dengan dia, dan siapa dari hamba-hamba-Mu ini yang tidak Engkau senangi supaya kami juga akan menjauh dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Idza ra'aital 'abda yukthiru min dzikri fa innani adzintu lah fa innani ahibbuhu wa adzintu lah." Jika engkau melihat ada seseorang yang suka ingat sama aku, ingat sama Allah, ketahuilah aku cinta sama dia dan aku yang telah memberikan izin kepada dia untuk ingat kepada aku. Fa idza ra'aita minal 'abda lam yukthir min dzikri. Jika engkau melihat ada seorang hamba yang banyak lalai, tidak banyak menyebut nama Allah, ketahuilah bahwa aku yang membuat dia seperti itu untuk tidak ingat dengan aku dan aku tidak mencintainya. Alhamdulillah, di hadapan saya ini adalah orang-orang yang semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad dan datang ke tempat ini luar biasa. Orang yang lewat, sekedar lewat aja lihat kita semuanya ini, kita semuanya pasti mereka akan mengatakan Masya Allah min ahlul khair. Mujalasatil akhyar taj'aluka khairan wa in kunta syarran. Wa mujalasatil asyrar taj'aluka syarran wa in kunta khairan. Duduk sama orang-orang yang baik, kumpul sama orang-orang yang bagus, maka engkau akan jadi bagus juga walaupun belum bagus kita ini. Ini kalau ada yang lewat di sini, melihat baju putih semuanya, kopiah putih semuanya, pasti ngomong Masya Allah. Walaupun kita masih belum Masya Allah, tapi orang yang ngelihat Masya Allah. Tapi kalau orang yang suka duduk sama orang-orang yang tidak baik, tidak bagus, orang syar, maka orang akan menjatuhi, akan menghukumi dia orang yang buruk walaupun dia baik. Walaupun santri ahli hall, subhanallah, duduk di tempat dangdutan, duduk di tempatnya, kalau di Jawa itu ada horek gitu, sound horek. Orang akan bilang apa? Kamahum ini sudah seperti mereka. Alhamdulillah, Rabbi faj'alna minal akhyar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Ustadz Al-Habib Umar Rafiq, itu siapa? Ustadz Rafiq tadi, Masya Allah, tadi telah menyampaikan panjang lebar dengan bahasa Onyo tadi ya, dengan bahasa Palembang, ya, antum semua ketawa, anak ikut ketawa padahal kurang paham tadi. Tapi ala kulli hal, ya sedikit-sedikit bisalah, padahal sudah makan cukup banyak ya. Tidak bisa bahasa Palembang ini ya. Walhasil kita datang ke tempat ini tidak lain, kita ini diajak ngaca. Datang acara hall itu harusnya kita tunduk, malu bagaimana manaqib dibacakan tadi itu. Al-Habib Umar Ibn Ahmad bin Shahab yuhibbul ilm wa yuhallim. Seneng sama ilmu. Bukan hanya ilmu dipakai sendiri, tapi terus habis itu diajarkan kepada orang yang lain. Man la yuhibbul ilma la khaira fih, kata Imam Syafi'i. Orang-orang yang tidak suka ilmu tidak ada baiknya, tidak ada bagusnya, tidak senang ngaji, tidak senang taklim, tidak punya guru, la khaira fih. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah. Kenal jangan, apalagi berkawan. Gak usah. Habib Umar Masya Allah dengan ilmunya yang luar biasa. Setelah itu beliau ini dengan tawadhu'nya yujalisul kabir was-saghir wasyabab wasyabab al-alim wal muta'allim. Habib Umar ini tidak pilih-pilih. Duduk sama orang tua, mau orang tua galak ya. Wong muda galak. Ya, sama anak-anak, iya mau. Bahkan kami dengar ya dari orang-orang tua yang sekitar kita ini, Habib Umar kadang-kadang ngeladeni sama orang-orang yang beda pemahamannya, beda akidahnya. Sabar Habib Umar itu. Ya kalau model kayak sekarang kita ini sudah tagalak, pergi aja sudah. Ente mau ahlan wa sahlan, enggak mau ma'as salamah. Tapi beliau duduk didengarkan luar biasa. Ma'al ikhlas, enggak gila pujian. Allah fi hadzal zaman. Enggak gila pujian Habib Umar. Mau dipuji, enggak dipuji, mau disebut, enggak disebut. Allah, orang sekarang berapa banyak pergi haji, tujuannya supaya diminta, supaya pulang dipanggil
Dipanggil Sueb, nggak noleh dia. Sueb, nggak noleh. Haji Sueb, nggih. Allah. Ya Karim. Pulang haji nggak jadi imam, merajuk pulang. Mana haji nggak jadi imam ini? Tidak pernah lagi sembahyang di masjid. Apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gilo. Ya. Kalau betul alhamdulillah, kalau tidak betul innalillah ya. Gilo pujian. Sampai lupa dengan pengorbanan. Senang dipuji. Oh, ya Allah. Malu dibacakan tadi ini, ya Allah. Kalau kita hadir hall itu, ya Allah, kita ini ngaca. Sudah sampai di mana? Sampai di mana kita ini? Mudah-mudahan pulang dari sini bisa ngikuti tawadhu'nya beliau ini. Tawadhu' yang luar biasa. Dan beliau ini hidup sederhana. Sederhana. Saya ini kalau duduk kemarin sudah berapa tahun yang lalu, saya duduk dengan salah satu umi kami, putri daripada Habibul Barakah, Habib Umar. Beliau menceritakan bagaimana beliau itu waroknya sederhana. Itu sarung itu cuma punya 2. Kalau ada 3 langsung kasihkan orang. Habib Umar biasa, cuman harimnya yang gak kuat. Kabar beliau sama harimnya ini. Ana nirukan bahasa Umi itu ya, Umi binti Umar ini pakai bahasa Palembang. Mudah-mudahan betul Anda ya. Mar, itu sarung 3 butir njui wong ya. Njui wong terus, tidak pakai sawet ya. Itu sawet. Itu 3 sewet itu. Bukan sawet ya. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala kulli hal. 3 sawet itu. Oh sewet. Lupa terus ya. Umar. Sewet itu cuma 2. Njui wong terus. Kau pakai apa? Satu dipakai, satu dicuci, satu dipakai, satu dicuci. Datang lagi satu, njui wong. Ya kan sama seperti kita kan? Kita punya lagi yang murabal kasihkan orang. Ada lubang-lubangnya. Ini Hasan sedekahkan orang aja ini sudah. Yang hurufnya 3 jangan ini. Yang hurufnya 3. Apa artinya merek sarung? Kalau di sini bukan sarung, sewet tadi ya. Sewet. Apa artinya? Mau pakai yang harga manapun, mau merek apapun, yang penting apanya? Bukan isinya. Yang penting dibuat apa? Jutaan, tapi kalau dibuat sombong-sombongan, Ahsan cap ayam bertelur tadi itu. Tapi dipakai hall. Dipakai untuk apa? Ngaji, untuk taklim. Masya Allah luar biasa, disenangi. Masya Allah, Alhamdulillah, itulah hikmahnya. Ini hikmahnya. Kenapa orang perempuan itu tidak wajib sholat Jumat? Kalau sholat Jumat orang perempuan, kita yang laki-laki bingung. Karena dia tiap hari nanti Jumat ini mau pakai baju apa ya? Jumat ini mau pakai baju apa ya? Kalau kita ini sawet kita ini ya, sudah 3 tahun tidak masalah tadi ya. Tidak ganti-ganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak akan panjang-panjang. Sudah panjang tadi luar biasa. Lapar semuanya Gi? Lapar semua? Samulah ya. Ala kulli hal. Masya Allah. Yang penting kita tadi sudah bagaimana melihat akhlaknya, tawadhu'nya Habib Umar. Pengen, siapa yang tidak kepingin? Siapa yang tidak kepingin? Pengen kita. Ya sudahlah. Yang penting kalau kita masih bisa untuk belajar, masih bisa taklim, belajar taklim. Belajar, ikut majelis taklim, ikut taklim, belajar. Tidak ada terlambat dalam mengaji, dalam taklim itu. Walakin, tapi kalau sudah merasa untuk belajar tidak mampu, untuk mondok lagi tidak mampu, untuk belajar di madrasah, bawa kitab lagi tidak mampu, maka salaf kita mengatakan, idza fatatkal ilm la yafutakal mihrab. Kalau memang sudah tidak mampu lagi untuk belajar, mondok sudah anak 13 umpamanya,
sudah tidak mampu lagi untuk belajar, baca itu juga sudah tangan sudah gemeter, sudah tidak bisa taklim, tidak bisa belajar, tidak bisa ngafalkan, maka jangan juga nggak bisa untuk pegang mihrabnya. Artinya apa? Ibadahnya. Sholli fil jamaah, qabliyah wal ba'diyah, ad-duha wal witir, salatul tarawih, qiyamul lail. Mihrabnya dijaga. Kalau ilmu kurang, ibadahnya jangan kurang juga. Jangan kurang juga. Tapi kalau merasa ibadahnya, ya Allah, saya kurang ibadah ini, nggak bisa banyak, khalas. Wa idza fatatkal mihrab, kalau memang sudah mihrab nggak bisa, ibadah nggak bisa banyak-banyak, khalas. Fala yafutakal adab. Jangan sampai hilang adabnya. Kakek-kakek kita, datuk-datuk kita ini, Masya Allah, lihat kakeknya yang keempat, 5, 6 sudah wali, sudah kutub, sudah abdal. Masya Allah, kita bangga dengan mereka. Terus apakah beliau bangga dengan kita? Ini masalahnya. Ini khusus buat Sada Al-Ba'alawi. Ketika siapa? Sayyidina Ja'far As-Sadiq menasihati kepada Sayyidina Sayyidina Muhammad Al-Bagir, qal ya waladi, al-ilmu zainun walana azyan. Ilmu itu indah, ilmu itu bagus, tapi untuk kita lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Wal jahlu qabih, bodoh itu buruk, jelek, bodoh itu ya. Walana akbah, tapi kalau untuk kita lebih buruk lagi. Lebih apa? Kalau orang Palembang tidak bisa bilang buruk, buruk tadi. Wala kulli hal, ajari anak-anaknya. Kalau kita baca manakib dan antum lihat hall di mana manakib, subhanallah, pertama kali wa min masyayikhihi, dan dari guru-gurunya. Apa yang disebut di situ? Wa min masyayikhi, pertama kali siapa? Wa min masyayikhihi waliduhu. Pertama yang disebut ini gurunya siapa? Abahnya dia. Abahnya dia. Apakah nanti anak-anak kita nanti akan bilang sama orang-orang, guru saya mondok di sini, saya taklim di sini, saya begini. Guru saya yang pertama abah saya. Apa bisa bilang seperti itu? Atau kita khalas tinggal bikin satu lempar ke pondok, lempar ke madrasah. Tidak bisa, ya, tidak pinter anaknya, sarot atau bagaimana, ustadznya yang salah. Ustadznya yang salah, ini pindah pondok lagi, pindah ini ustadz ini, enggak betul ini ya. Apakah anak itu akan bilang seperti itu? Fasahihin niat. Ayo perbaiki niat. Perbaiki niat. Niat kita yang baik dan yang bagus. Ajak anak-anak kita ini, ayo ke hall, maulid, ke masjid, banguni subuh. Dari kecil diajari, ayo subuh, sholli. Ayo kita majlis talim, ayo belajar. Karena dari kecil insya Allah Ta'ala akan mendapatkan keberkahan. Dari kecil, tidak apa-apa, dia tidur, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Datang hall, tidur. Sholli subuh, tidur. Lagi. Apa lagi? Terus datang lagi, tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi mata ini Masya Allah luar biasa. Ada satu kisah yang ada pada diri saya. Saya belum pernah cerita di Palembang ini sama sekali. Mau bersabar? Lanjut? Mau bersabar? Lanjut ya? Ya ini anak kalau dari Malang pesawat 2 jam, kalau pakai mobil tadi itu ya, 24 jam. Masya Allah, ini harus pulang. Harus pulang. Ala kulli hal. Al-Fakir ketika mendekati lulus di Darul Mustafa, di tempatnya yang guru mulia Al-Habib Umar, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Itu pasti santrinya itu ditugaskan ke beberapa tempat untuk mengajar di sana. Ada yang ke nasib-nasiban, ada yang pergi ke desa, ada yang ke kota, ada yang macam-macam. Ada yang ke Dauan, ke Huraidha, ada yang ke Sana'a, ada Ma'rib, macam-macam. Al-Fakir ini dapat yang paling dekat sekali, Sayun. Dapat di Sayun. Khalas di Sayun. Kita ajarilah anak-anak min al-Segga, min al-Musawa, min al-Habsyi, min al-Kresan, semua. Nanti kalau Jumat mereka pulang. Mereka pulang Jumat. Nah kita sendirian, guru-guru ini. Maka sama ustadz-ustadz Habib-Habib yang muda-muda ini yang ada di sana, diajak silaturahmi ke masyayikh wal habaib. Di antaranya waktu itu masih ada Al-Habib Ahmad bin Alawi, bin Ali bin Muhammad Sahib al-Maulid. Masih di situ. Nanti Jumat lagi ke tempat siapa? Ke tempat lagi. Ke tempat Al-Habaib, Masya Allah luar biasa. Illa fil akhir. Yang terakhir ini. Yang terakhir ini kita masuk Allah Banzur. Banzur siapa? Banzur wahid. Syekh
Syekh Umar Basoleh. Syekh Umar Basoleh. Pikir nih mungkin siapa? Kita datang ke sana itu ternyata sudah tua. Sudah tedok gini sudah, mungkin tidak dengar sudah. Ya, tidak dengar. Siapa ini? Lu kita datang ke sini siapa? Syekh Umar Basoleh. Lu kita kenapa kita ziarah ke sini nih? Kita kok sowan ke sini? Mau ngapain kita nih? Kalau yang tadi semuanya Masya Allah, manasib, wal habaib, wal masyayikh, wal al-khatib, wal bafadhal semuanya. Lu ini siapa? Walahu habib, walahu masyayikh, walahu syekh. Tapi mereka mengatakan, anak-anak muda yang syabab yang ngajar di sana mengatakan bahwa siapa yang datang ke sini? Habaib semua, Syiban, Fitarim semuanya datang ke sini. Hatta Syiban, Fisewun juga datang ke tempat ini. Melihat beliau ini. Tahu enggak? Orang ini rajulun muammar. Rajulun ini adalah orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah lebih dari 100 tahun. Wa huwa minalladzi adraka sahibul maulid al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau ini pernah jumpa Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dan umurnya terakhir wafat itu umurnya 11 tahun. Dibawa sama abahnya pergi ke Masjid Riyadh tadi itu untuk hadir maulid dan melihat dipanjangkan usianya. Wal Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ini pernah berdoa mengatakan nadhiri fil jannah. Sama seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, nadhiri fil jannah. Orang yang melihat aku doakan dia masuk dalam surganya Allah. Min hadza, bukan habib, bukan syekh, bukan alim, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan orang awam biasa dia bawa anaknya, itu dibawa sama abahnya. Ikut taklim, cuman dia pernah lihat Habib Ali panjang umur, siapa yang tidak datang? Sebab itulah kita, ayo jangan kita meremehkan majelis-majelis seperti kayak gini. Perbaiki niat, hadir ke sini tadi niatnya apa? Sekarang saya bongkar semuanya ini rahasia-rahasia ini. Rahasia aja dan sekarang rahasia yang ada di Palembang ini. Izinkan boleh untuk sekali ini saja. Ini rahasia yang sebetulnya nggak boleh ini ya, tapi nggak apa-apa. Ala berkat Habib Umar. 2014 Al-Fakir berdiri di tempat ini. Ya, Al-Fakir berdiri di tempat ini. Kadzaif, seperti tamu. Memang tamu waktu itu. Tapi waktu duduk di situ dalam hati ini subhanallah, jujur wallahi dalam hati mengatakan apa? Zen ini zuat di Palembang ini. Ajib ini zuat di Palembang ini. Khalas. Akhirnya naik ke atas ceramah itu dalam hati bilang itu juga. Ajib ya kalau zuat di Palembang ini ya. Karena niatnya pengen zuat di Palembang, subhanallah 2016 akad di sini. Ya, kayak sepertinya Habib Umar mengatakan, sudahlah, tidak usah ngambil anak wong, ambil cucu ngaku bayi. Baik gitu ya. Ala kulli hal. Maka sahihun niat. Hadir-hadir seperti ini niatnya yang baik, yang bagus. Anda tidak berani niat zuat lagi sudah. Niatnya yang lain sudah, ya Rabb hutang ya Allah. Ya Allah anak-anak yang soleh insyaallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Saya di sini atas nama Sahibul Bait alhamdulillah. Tahun 2014 Kadzaif sekarang ke Sahibul Bait. Tapi masih belum bisa bahasa Palembang. Ala kulli hal. Nashkurukum katsiran. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya. Para habaib, para masyayikh, kalau ada para tetamu semuanya, kami ucapkan ribuan terima kasih donatur yang telah menyumbang moral maupun material. Begitu juga kami mohon maaf jika ada kekurangan sana dan sini. Ada kekurangan sana dan sini, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Alhamdulillah, kita lihat hall tahun ini Masya Allah yang baca semua dari cucung-cucungnya semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dan keluarganya mendapatkan berkahnya Habib Umar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang banyak dosanya diampuni dosanya oleh Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Natubu ilaika taubatan nasuha. Terima taubat kami ya Allah. Jadikan sebelum tutupnya tahun ini ya Allah, ampunilah segala semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan amul muqbil amul khairat wal barakat wal masarrat. Jadikan tahun baru Islam yang akan datang ini adalah tahun keberkahan untuk kita semuanya. Wal faraj lil muslimin wal muslimat fi masyariqil ardi magharibiha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah berkatu syukran katsiran jazakumullah khairul jaza. Insyaallah setelah ini ada talqin, zikir dan doa. Sebelumnya insyaallah saya mengingatkan lagi, jangan ada yang bubar, mohon tertib dan teratur. Setelah talqin, zikir dan doa jangan ada yang bubar.
mohon tertib dan teratur. InsyaAllah akan ada jamuan ghadak, makan siang. Mohon untuk tertib dan teratur. InsyaAllah talqin zikir dan doa kita mintakan khusus kepada Sayyidul Habib Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Shahab fa'alihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Sallu ala Muhammad. Mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah biniyati syifa lil Habib Umar bin Abdul Qadir Segaf mentok. Summa biniyati syifa lil Hubaba Syarifah Fadilah Sihrati